En 1989, lo primero escuela público bilingüe se creó. Las suas semanas se divisó en dos. Il y a 12 horas en francés et 12 horas en occitan. Sus l'anno 1950 calendretos se crean. Away la calendretos, las mespres se situan a Pau, à Montpellier et à Toulouse. En Mijons Pyrénéus, il y a 11 calendretos d'embe 600 libros. Dins las calendretos, los escolan de maternelo en tots los curs en occitan. En CEU, començan los curs en francès. Han 12 horas en occitan et 12 horas en francès, como dintro de las escolas públicos. Existo també col·legi privat que en occitan. Los eslevos de la calendretos van aquí après. Il y a 2 col·legis en occitan en Mijons Pyrénéus. En français, il y a l'histoire et les français. En occitan, il y a l'occitan, la géographie, los matemáticos et les sports. Il y a 30 à 40 escoles dentro tout le sud. En un professeur bilingue, français-occitan. Mana mana, mana mana, mana mana, mana mana.